Pemirsa parikrama penyeberangan saking Pelabuhan Sanur Denpasar menuju Nusa Penida Kelungkung menutup selami rahina inggih punika ring tanggal 7 Oktober. Penutupan inucap ring sejeroning ngemargiang tradisi nyepi segara pinaka pahan ke pemargi karya ngusaba alit jagat Nusa Penida ring pura penataran PED. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kelungkung I Gusti Gede Gunarte Ngewadarang, penutupan sampun kekawitin dawek galan 6 semeng, raris mawali kebungka ring tanggal kutus Oktober ring galan 6 semeng, penutupan inucap kemargiang majeng pelayaran, inggian kapal cepat wiaden kapal penyeberangan reguler, penutupan penyeberangan wantapahan ring pemargin tradisi nyepi segara, kapal KMP Nusa Jaya Abadi sani melabur ring pelabuhan Padang Bayi, taler kauningin nenter ngayain penyeberangan araina inucap, Dani ngawawahin, pai katandani sampun nyobyang majeng samian pengelola kapal miwa pelabuhan, mangde kramo wiaden wisatawan, sideng ledangang tur anutin ringgalah melancaran ipun, Rades prawarta kekarya ngusabe alit jagat Nusa Penida Inyoman Soekarto, ngewadarang yening nyepi segara puniki kewentanannya membuat pisan ring pemargin upacara ngusabe alit. Tradisi inucap kemargiang arahina, wusan puncak upacara ring pura penataran pet nemonin rahina purnama kapat. Cutatnya nih, ring pemargin upacara punika ngaturang banten pekelem majeng ide sang yang kalesunya, antuk nunas tirta amerta, sani kepercaya medal ring tengahin segarane, punika mawinan, kahanan segara sani tenang dados selasane ma utama pisan. Selami nyepi segara, umat Hindu ring samian kecamatan Nusa Penida, nenten memparikrama ring segara, rumasuk bendegane, sani ketanyane mencar, dresta inucap wanta matutujon, nyinggihang kewentanan segara sani dados witning kauripan krama Nusa Penida, nyepi segara taler pinaka Cina rasa angayu bagia krama, miwah Cina bakti majeng segara, antuk kauripan sani kepicayang. Dresta nyepi segara kemargiang nyabran warsa, turdaat kejantosang oleh umat Hindu Nusa Penida, tios maut sah ngelestariang nilai-nilai adat agama, upacara inucap taler Cina pekilitan becek pantaraning manusia, sarang alam. Hendra, Bali TV.